ole voin hi zirtop ni February ni som ni panga ni a kan hriat angin chan thatak wangin Russia chuan Ukraine run meka in run na hi keini hun ninga ni var trian vela tanga in tan kha ni a ninga ni zan lampo khan thil thleng tam taka oma alian tham deuh kan lor dona soikim sen ruala ni love Russia sipai te hi tsunami ron thok angmaya dan theilo khopin an ron chaka sarkar lian te chuan hrek nana tak takan kalpui mek zelbok neito sipai lampo Russia sipai ma chhon tumna omhri lo ti chung si in dolong rualte ral thuam le sipai an ron chhop nai zela politics virvel clear le Ukraine hi neito member ani lo wangin neito sipai te hian vopung ba kan ron tho chho puyerin omhri lo hle ole ni zan thil thleng langsar berjinga mi chu khovela nuclear site lar berpol man kuma chiat nana satak lo chhuwa to na Chernobyl nuclear power plant Russia sipai ten an thu hnuaya anda chungchang hi ni Chernobyl nuclear power plant beitur hian ni zan tir lama tang khan Russia sipai te hi an ron che to a ninga ni zan mai ani chu zandar som pani le achan ve le jing lamdar khat in kar khan Russia sipai te thu hnuaya umta ani he nuclear plant hi Kiev khopui mar lama omni in sangkha zakwa somret paruk khan helai nuclear site a hian chetna ra phlak takalo thleng to ani Chernobyl nuclear plant na thok tu te chu Russia sipai te chuan an hreng ni in Ukraine thu nei tu te chuan an soya Ukraine ground force advisor to the commander Alyona Shevtsova chuan Facebook a posin Russian troop ten nuclear site an lak nu hian na thok te po an hreng hal ni in atar langa White House press secretary Jen Psaki chuan Russia in Chernobyl nuclear plant na thoka hreng chu adem zia soin chuawat tura an ngen thuwa soi khovel thang chuak hat khopa radioactive put chuak wanga chiat na thlenna Chernobyl nuclear plant a hian chiat na lian zoka chuama in na thok te hi anin pe ni in an soi heti la hian Ukraine khopui pakhat longjol mun khopui Mariupol a chuan na satakin bomb missile apuaka voizatam apuak khriat ani helai mun hi Russia tan hian khan poimo takania Azov Sea kuama Ukraine port lian ber omna ani helai mun atang hian direct in Crimea alu thaya kan hriat angin Crimea hi sangni som paliya Russia in Ukraine atanga alak anhe chu to kha ani he chanchin bot seila zirtop ni jing hian Mariupol hi Russia sipai te kuta lom chi alova an chakdan enin an lawat don ani mel le Mariupol hi Ukraine chim chak khopui ni in longchol mun poimo takani awangin Russian force te hian lak ngen tumdon ni in alanga nimin atangin missile te naw mangin an ron sai to a tual chung thu nei tu te chuan mi enga mazat damdoi ina hliam en kol ngai khopin an om thu le Russian sipai ten helai khopui luna dan cha an tum ni in an soi mase helai Mariupol khopui KM sombial hi Ukraine atanga zalen na sual pro-Russian ho thunun sa hrimhriam ani boka he khopuya omte hian indona mel hi an lo mu photo sang hi som pali atang to khan silai muleng kar an lo khosa photo a bomle ral thuam leng laka himna tur shelter an nei do veka som pasar imit le rol ulia chuan telegrama message star langin tuna hian kan ina shelter kan tom me kani chu wangin pon lam thil thleng chin chang ka hremai theilawa bompuak ri ana sa hle voiza aya tam boma puak to tunari chuan kan la him zele ti in aron posa separatist le Ukraine hian helai port hi an mang tangkaya Azov Sea chuaka ni in Russia lam hian Azov Sea hi pumhum an tum mek ni in alang heti lai hian Russian khopui ranga Putin a chet na daudal Poland om ve mek boka ninga ni zan February ni somni palizan khan mi sang rual te chuan kongzo in Ukraine run an dulo zian lantir Russian khopui somnga paliya mi sang khat zasari somli panga chu hrenan ni a anjinga mi zakwa somnga pasari te chu Moscow khopuya mi te anni sangkha zakwa somsari pakwa a Soviet in Afghanistan a run nuwa Russia chet nara phlak berani ti in poster te siamin mi pui te chuan kong an zo a mitam tak chuan Ukraine run du wangin Ukraine kho chhak mi pui te Ukraine hian a suat angin Putin a hian a pu ani anti thile hliam Ukraine kho pui ki fa chuan siren ari ruai renga akha token bompuak khriat tur om deu reng boka
ninga ni zan reilam thleng khan Ukraine Health Minister Ole Lyashko athusoi Al Jazeera ina puan chhon danin mi somnga pasari an thi to a mi za somruk panga an hliam to ni in natar lang Mariupol mayor chuan an area civil pathum an thi thu apuang boka Ukraine Emergency Service lam soidan chuan mi panaw pang pakhat chu Eastern Ukraine Kharkiv region a Shelin building ati che da wangin a boral ni in apuang bok Independent News in apuan dan chuan rampan ni atangin thi le hliam an pung chho zela Ukraine President chuan ninga ni zan thleng khan Ukraine mi le sa za somthum pasari an thi to thu apuang ve thunga mi zathum som parukan hliam to boka Russia hian tui boruak le khomola full scale war mangin Ukraine anwai mekani Ukraine military ten Russia teng pali an ti cheto Ukraine military te chuan Ukraine khochak khopui Kharkiv khopui rula Russian teng pali lai chuan ka chiat thuan puang helai mun hi Luhansk region bulani Russian sipai somnga chuang an thi to thuan soi boka Russian thlona pasari an kap thlato ti an soinon bok tuna chanchin kan buat seila jirtop ni jingdar sari vel thleng hian Russian sipai te chuan Ukraine Serpent Island chulak tumin an bei meka helai island hi Black Sea kuama omni in NATO member Romania atanga mel somthum chawala ani Russia hian Ukraine tum hun som pakhat le military mun ma som sari pali te chu an ti chiat to thuan puanga heti lai hian Ukraine atanga ral plan te chu US chuan lo tuam hlomanin huam ni in Biden chuan a soi Russian troop te hian marlam chimlam le khochak lam te boruak lam atang ten an ron nor chak hle a Taliban in Afghanistan an la huk ang em kha chu ni lo ma se Russia sipai te hi an chak khat ti chu an che dana hian a hriata kumsang hi somni pakhat atanga lo in buat sei to khan nia sipai noi chuang le ral thuam an nei that ho te chu Ukraine ram ria an ngir khupani maya anin buat sei dan vel chu kan hriat ka indonun chanan zir zongjong te kha anin warm up na lek lo ni in sarkar lian ho ten an bei lo nan nuclear ral thuam te an han test le zoi zoya nuclear warhead sin missile lo omle ICBM rualte tuna hian Russia chuna choplok vek bok Putin hi KGB agent atanga president ron ni chawani a socialist rin na mga baptist ni in mi jenghet tak na yani a Russia future athira NATO in diplomacy mga ram an la duai maile an king pui Russia epna na si payan ron chopzel mai chu NATO el pui Russia tan chuan paljam chi ani haulawani mela ruai tu huai san le chak Putin an Russia lo kai ruai ve kher bok nen chiat na lo thleng tur helok ma se an ramtana thaber tur anga ya wangin mi pa takina cheta ni inalang keini chuan tran lam kan nei thiang lem lova tin kan tran le tran lawin omzia nei lem lo bok ma se thulai la thai ang bera puana nga ya wangin chutiang chuan news kalpui thina ni in biak nei omzia nei thei lo wang le US le NATO khan Eastern Europe an sipai thiar chu an tumbok si lova kha wang khan indona lo chuak ta ani pakhata Putin a chuan tuna an chet na hi hun lo om tura thi sen tam tak chuak tur ven lok na ani ati hei hi enge omzia Ukraine hi NATO ram ala ni lova NATO ram ni ta se NATO US versus Russia indona chura phlak tur takani Russia ep tura ram chang ber chu Ukraine ani a Ukraine chu sarkar chak taka khotlang ho hian siaman tum ni ina langa chumi huna indona a chua chuan thi sen aluang na sadona chu tianga thlen ma chuan ti hian kan che ani ti in Vladimir Putin chuan a soi ole NATO lam thom po a re tlok big lova NATO sipai te cha chuak thei turin anin buat saya sipai an thon lu bel ve mek boka Ukraine thlen om hnai maya NATO sipai an lu bel zel indolong zatel nen Ukraine boruak hian ngai chang meka ma se soile soi nu khotlang ho policy awang hian Putin hi a thin rim ngol tot lutuk to ti a hriata indona tura thu pe a mithi tam tak le khovelina man dem buai don ti hrelok sa vekati ani chutiang khopathil lian tham mitam tak thina amo phurtu ni angalang thei ramdang run tura thu pe tu ani lai hian Putin hian a huam thui viau don ti a chiang reng mai ral thuam lian jok po amang hre don lo ti hi a chiang chhota meka US ani emo NATO sarkar ho salian ho inzom khom po ni se Russia hi an pong po zuam ngot thei lova achan chu nuclear hum wangani
a cheber huamin indona Putin hi azuang lut to a hei wang hian ramdang ron in rol lo turin a vo khan hlom nge ani kha NATO le US lam hian Ukraine hi NATO member alani chelo boko wangin hei hi chuan lama mangin indona hian an zuan lu mel lawa boruak ero an nei lian don khopa Russia vo dei nan NATO sipai le ral thum tha berber Ukraine ya an ron chhop ther fur don ti chu expat ho soidan ani Biden le khotlang ho hian Putin hi an hlau ho lawa dungat se a cheber thleng thei nuclear war hial po chua huamin beita se US ral thum changkan ziate boruak lama an chung nun ziate chu soitam ngai lawin kan hre ome khotlang sarkar develop country rual le US hian Putin hi an hnung khir thei nge yang mase khovel chiat boi theina hun lo oma thleng meka Putin a in huam thui zia chu tu pon an hre to a khovel chiat ai chuan Russia do turin an ron che chuak lawani po in thil makani ho lawang comment lama ingai dan ron tar lang ve ro le khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole